li penceng lo itu nong ci tong dun bazar kum ke presiden himare saudi ki hai la penceng ni tum party kan rapet sultan mondol BJP vice president Komal Beg ki hai la pe na bangso men ci tong dun li tum lo ko asa udhon sing tum wa kai pendang lo rong asa rakin ki do an minister men nang tum puthat suri ni atlong ka dong pa jiri lo ka do lahan lo pamu pen halang ni pu noki sang hong pen dia kan tak ini tum hang jita me CM sarda ini tum jing honai Dr. Turan Muhammad pen nang pen khat pon la bangso a village council la bang ke rong asa kum si chairman ta do ko la ben ke la bangso chairman ma la bangso kum andar lo ko so rong ka puri ma la so tum han na bang fu tum han si abang ti tum han si ini tum member sta me pon long gi la si ini tum han bang ahok nang khan lo je ya surda gumosti ain te ha ba pen bang ke village council bang loan kora khobe la bang so long kora pho bang ke na de tum ma thai thane ini tum party tum tensi alu kapre ka bang fu hachi ki deji party jang bokar sa ki dei bang mane tum ma thane a chairman bang ka rong sa ki du o pot chita me rong sa tum si chairman ki du vek bo la bang ini tum bang declare kan no sami rong sa tum han chita me koni rilo je siam sa ni tum mana kang hon mate na tum ga chisong alo na ka tum thip asan ka tum chita me alang ni long a ja tum thip na la bang ke dai sami kai ki sa ini tum suru puthar ha bara phat ini tum siam sa meeting mai meeting nang hala son mai meeting kami judat manote ni pan puthot ani na hang ko kai ke sami nang roje suru puthar competency ke rong asara gang bura tum nili phanasi honti athe nili meeting nang lo polote kai sami rong asara tum aprang snai den ko ni lam ki than meeting sitting sami ka discipline na san na dun pusi kai ke sami dak suru puthar hawa rong gang bura tum han siam sa kana ki ro mane ka ching hondu asira son thak thak nang tum sitame non ki bang di ai prang sitame katu sitame angri sipen tum bang langka hon son thak li tum tang hondu nang ma pusi nang tum hani sitame tu thak chun ni ri la silahan lo pini nang tum la bang so kar tu me ki bang la ba ni ngarong pe ga nam lo athe nang tum hok ki cheng sitame nili MEC mandat pen sita la so non village council long nang ji nang tum memorandum sitame ki cheng sin nili haide pen nang tum nili nindo nang ta purong si sang wala ni tum rang pen la bang so memorandum pen bai do siam sarpan da bang solo na memorandum bang na pachini pidam thak nali tum na tini ra teng pen nil sita mela so memorandum kono na pen ke bodan homosti iam no so sa ta nili tum bai ni dam ra place so memorandum ke samita na sinali tum hola so pen ke ko i pen ke song pen no na bang ke village council ta ni deng kono ko seng kono ko la si nali tum ha ta ni na klong pen ni ta ni churu kon pa no na pen ni sa mi arong piglo akela ke house center ban direct darong sa mane village council no fi schemes ta mi nang le pheji ta na pen ke la bang so scheme no na so council no mate so chairman andar no ki nang ji tu ma ha da pen si nang le du aji ring bell de duri ji mane bini pima ka chin thara sa ta mi hala so teng na si tum deng no ji na si sa mi ni ngarong pa piglo itum suru bota ma si ki pa ki go mesti kami nonton film anu setting telepon po nasi kan tu kami nilihin ten ini lah bang so rong asal ini pun kartu me nanti deh mana kira po ini ni kong kan tu pon par pikir lapen di si pagi ni ten na hello ten tidak kan kau ni arti kijing ten ini tu nang le tu rong asal kacing mai kacing saya mati ukir saya nang ji bang so ukir saya manong kami ini tu kamu hola nang ni rong par saya manong balik potaro ini tu lang bang pen hala das kami nong lah hentim suku bangke Januari itu proses populer sekarang Januari masih tinggi dari kongket di bubuk dari kongket apa sih nah soalnya Februari itu bangke nah puru kontra apa macam apa kita kami kamu kan bayi dulu anak ni kami kamu lihat kami dulu gambar tu macam patang di sebelah aja anak itu hari itu kan nanti ni report posisi puma anak ni bayi tu masih tahu kikim lu betul alam kita coba itu non kita yang doni kenapa tadi kita posisi anak ni kami nanti cakap kalau anak kondisi Nang hem tiba terus itu orang